Priče o slici Devojčice u plavim pantalonama i životu njenog autora tesno su povezane s Francuskom. Umetničko školovanje, slikar, profesor i akademik Marko Čelebonović započinje u Parizu, na Akademiji Grand Chaumier, u ateljeu čuvenog Antoana Bourdella. Ubrzo se opredeljuje za slikarstvo, a prvi javni nastup ostvaruje na ateljerijskom salonu. U to vreme on uspostavlja veze sa umetničkim životom uzavrelog Pariza 20. godina 20. veka. Ove veze, kao ni one s rodnim Beogradom, ne prekida ni nakon preseljenja u Inspiré.e.s 1925. godine. U početku boraveći u Vili Roz, a od 1930. godine na imanju Les Orange u kući koju sam projektuje, Čelebonović ulazi i u intelektualni kružok formiran u Inspiré.e.s oko umetnika Paula Sinjaka. U ovom podsticajnom okruženju on gradi svoj intimni svet, uočljiv i na slici sa devojčicom, prvim od 5 dela iz kolekcije Pavla Beljanskog nastalih u Inspiré.e.s. U isto vreme, jug Francuske naseljavaju mnogobrojni parijski slikari u potrazi za inspiracijom. Okružen primorskim prizorima, Čelebonović, međutim, pretežno stvara unutar svog doma, koji za njega predstavlja slikarsku pozornicu. Na njoj raspoređuje komade nameštaja poput sofe, stočića ili ćilima i omiljene predmete iz svoje autentične kolekcije kao što je posuda s pozlatom. Istražuje i često ih stavlja u isti plan sa portretisanim likovima. Na ovoj slici prikazana je kostimografkinja Laure Ortiz de Sarate, kasnije Laurier, tada 16-godišnjakinja, ćer Manuela Ortiza de Sarate, umetnika i Sinjakovog i Modiljanijevog prijatelja. Dominacija tamnih tonova predstavu svrstava u mrku fazu Čelebonovićevog stvaralaštva. Ovo delo Beljanski je mogao videti u Parizu, kada je prvi put prikazano na izložbi u Galeriji Matice 1931. godine, a za svoju kolekciju je otkupio posredovanjem slikara Jefte Perića.